Nkoko Emelina Sibiya ga ka entiwa. Mogodi yo wa dingwaga di le 96 o nna kgakala le mafelo a go entelwang gone. Go le jalo moento o ne wa isiwa kwa lelapeng la gagwe. Morwa a re mmagwe ga a kgone go tsamaya le go bona ka fa go jelengwe ga bana madi a go duelwa sepalangwa. Ka fa go jelengwe motlatsa moporesidente o kopane le baeteledipele ba setso fa a ne a tsweleditse letsholo la moento. Go lebilwe ngodiego e kwa godimo ya moento. Mabuse o gwetlhile dikgosi le dikgotsana go rotloetsa baagi go entiwa. A re fa mekgatlho e tsweleditse matsholo a bona, seo se tshwanetse go dirwa le fa moentong. A re a ka itumela fa go ka nna le mooki mo ntlong ya segosi. Mabuse a re moento o montsi mo nageng mo o tshwanetseng go isiwa kwa bathong. O amilwe thata ke porofense ya Mpumalanga e e nang le batho ba ba balelwang go 700,000 a ba ba entilweng. Se se raya gore ke diperesente di ka nna 22 tsa baagi. It's the last province that is not performing very well. It is at 22%, while other provinces are above 60%. So if we can have religious leaders, traditional leaders, our councillors and the mayor, as well as our indunas, we can go a long way in trying to improve the numbers. Mabuse o na le tsholofelo ya gore bontsi mo nageng ka Sedimonthole ba tla bo ba entilwe.